Phinde nginibingelele nje futhi ngaleli thuba sihlezi silwa ngayo yonke indlela, kodwa-ke lo myalezo siyaqhubeka. Kuningi okutshontshiwe kuwe. Yazi uNkulunkulu bayikukhanyisa kakhulu ukuthi even imali futhi sicacise kahle kahle lento bantu baNkulunkulu. Imali iyafana nespoon, imali iyafana nengubo, imali iyafana nesicathulo. It's not something okumele ukuthi uyivaluishe in such a way, in such a point la khona izoba idlala engqondweni yakho, because everything in a spirit behind, right? But in order for wena ukuthi unqobe every spirit behind everything ekhona lapha emhlabeni, it is by understanding ukuthi zonke lezi zinto ezikhona zizele umsebenzi wazo. Ukudla umsebenzi wakho ukuthi kukunikeze amandla. Imali umsebenzi wayo ukuthi ukwazi ukuthi uthenge izinto. Ayi lento abayisho ukuthi imali it's never, ayikaze abayisono, ayisoze abayisono, but ukuthanda yona phezu kwayo yonke into ila khona sesikhandeka ke isona. Uthande yona ukudlula ukuthi ukhonze uNkulunkulu ngesabatha uthi kumele ngiyosebenza, kumele ngithole imali, sesingena lapho ke isona. Uthande yona more than umndeni wakho, uzunikele ngeingane zakho, uzunikele ngonkosikazi zakho, uzuwenza yonke into, ngabe uyagembula, ila sesingena khona ke isono. Wenze zonke izinto ezingafanelekile. Abanye babodwa balala nenyoka khona ezothola imali, abanye babodwa balala nezidumbu ukuze uthole imali. Kuningi kwehlukahlukene, yila singena khona ke isono. But ukuthola konke kaNkulunkulu uyisebenze honestly, uyisebenzise honestly, akaze kwaba isono. Uyiholela imali yakho 5,000, 30,000 uthenga igrosa honestly, ukhokhela izingane zakho whether sesikoleni makuthi ziyakhokha esikoleni honestly, elinye 1,000 kusela 3,000, kulo 5,000 minus u500 okabani okaNkulunkulu, ishumi zikaNkulunkulu, omunye u500 uyanikela, sekusele bani, sekusele u2,000, lo 2,000 uyawuthatha, maybe uyawusave or something, or uyakha or whatsoever yenzayo, uyisebenzile le mali, uyisebenzise honestly ngendlela ekumele ukuthi isebenze ngayo. Siphi isono lapho? Kukona konke ngaso sonke isikhathi kumele si-understand ukuthi indlela uNkulunkulu asidale ngayo, wasibusisa ngazo zonke izinto, ukuthi siyisebenzise ngobuhlakani esobuthola ngaye kuphela, esobuthola ngomoya wakhe weqiniso kuphela. Masingalothekiswa, masikawakhohliswa, masingalahlekiswa, masingalwesiqanjelwa amanga ngezinto ekumele ngabe you have been stolen. Zonke izinto untshontshelwe yonke into. Makuthi uyintandane untshontshelwe abazali, makuthi umfelokazi untshontshelwe umyeni, awunanzalo untshontshelwe abantwana. But everything can be restored only through uNkulunkulu. Angikhathali how many years it may take, 30 years at least, angikhathali, but konke can be restored, ukubuyela endleleni efanele, because ayikho neyodwa into ongeze wayithola kuNkulunkulu. He's the provider. Akekho uNkulunkulu umuntu amdalela ukuthi angabi nokuthize akudingayo, as long as kuzosebenzela uNkulunkulu kodwa. Ngoba ungakhala uNkulunkulu ibhuquze phansi, ngifuna izingane, ngifuna izingane, if ngeke zize ikhazimulise uNkulunkulu, ngeke uzuyithola. Usuzenza lezi ngane zokukhulisela ukuthi zikhazimulise ba usathane, ngeke uzuyithola. Ufuna imali, ufuna imali, uzoyenzani? Ufuna ukuyiphuza, ubhizi ushumela ivangeli lamanyala, ivangeli lasesihogweni, ngeke uzuyithola, ngeke uzuthola lo msebenzi, because uyabonakala uthole ngisho uthola u350 usebenzisa very roughly, very wrongly. Awukakakhula, awukakazi lutho, awukakafaneleke ukuthi uthole imfanekiso nemfanelo zamadoda. Kokona konke ngaso sonke isikhathi, everything bantu baNkulunkulu, we have been provided for. Every person unelane yakhe, unomuqa, unendawo ahamba kuyona, and kwilane yakho you have been provided yonke into ozoyidinga. But ngeke uzuyazi lane lakho if ungeke uzuconnecte nomnikazi we-creator ye-lane, nomnikazi we-creator yomhambi kwi-lane, ne-creator yako konke okukhona kule lane. If you're not connected to uNkulunkulu, uzohlezi unhlantatha, uzohlezi uyishaya indongeni, uzohlezi uhambe ehlathini, uzohlezi uphuma ungena uzama ngazameki. Xolo bantu baNkulunkulu.